mu marishive y'ibitabo, mu mitwe yacu utibagiwe no mu binyamakuru bitandukanye. Tubitse amazina y'abakomeye baba bariho cyangwa batakiriho. Umwanya wabo urakomeye cyane, niyo mpamvu n'abazavuka nyuma yacu bazabavugaho. U Rwanda rwayobowe n'abaminisitiri 11 bayoboye guverinoma guhera mu 1960 uhereye kuri Gregoire Kayibanda wabimburiye abandi ukageza kuri Dr Edouard Ngirente uriho ubu ngubu. Uwamaze igihe kinini kuri uyu mwanya ni Bernard Makuza wayoboye imyaka 10 yose. Ese minisitiri w'intebe ni muntu ki? Ahembwa ngahe? Ashinzwe iki? Edouard Ngirente we ni muntu ki? Minisitiri w'intebe agenerwa umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga ya BNL miliyoni 4,346,156 buri kwezi. Minisitiri w'intebe agenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa. Agenerwa imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose mu kuyifata neza, byose byishyurwa na leta. Minisitiri w'intebe agenerwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga